Nermalakanam we can diala content barwani linguasme kan online TV channel and wale shanka jandang rawi dish kapay ngwan ron kindang rawi jandang ren bakel bane information ti bane kaling and wala to kon kalera dang jok men yam bana racha ke qui parliament ke debate dan tiketin ka do badan and the peace agreement da won yam ka je kan do badan de queen kwade je lat ka je meradian guasme balaro jadan chalat African Union ka do badan and the South Sudan der won yam ka je ko de queen kwade jalan menja gwad bana rach ka kui dakra machar ka luka dan sha luk rei wich ka juba bana kelinga gwa ke lodien gwa biya kamal andamandu ne shan kos nyamle no rice no gwasme bana rach ka tin content sharing bana more information kelar kon lorudien ko de keling rei ka sos dan bana keling kel shirmen sharing gwasme ni bana jeto kaman yam no neme mishalat ka parliament dung sa Sudan take a debate mishalat ka kui peace agreement take ti chalat no de woiten kete de gara kuma kirmi yadit re wiki juba ka capital city dung juba ci kume ci ka newton ci kala do ne kani kere di ko de kan peace agreement de kan tangwon de kan ka woiten kan wada totin gor kan de kan ka gergwas me kan wotin continent ka so dan nan kan yam ci kan kula do ne kani ne kani te ka te ja kuma ko she bo nyam ko ba kuin kwar ba jalat ka kujamo kan de kan ka woiten content gui kan no yer kume en kum so Sudan kan shi ruren realika no ko bikan batakan want bikan ka gar ka jen peace agreement ne dan sha ta ke 2018 an agreement mutual revitalize agreement on the resolution of conflict jen an malamo mal mi cha ta kam da machar kan kirmiyadi ko bi mal beben ngai kona medan meche kor meche to ke 2013 ke tene korundang de chamal mo chakula time ke 2018 an malam point wati ke ti chalat pink kwide take agreement de cha yat pink kwide tin ko kur ja ko che bo won yam re wika South Sudan en tema kuma South Sudan ne ne tin konten wenamo kene bet ka ngotte ba gerten ke te ba wo jaken kene ti ka ngot depend ka wo bi mal ba woni am tin rai wika South Sudan kan ngoda to jala be kan bi kan ka wo bana ka linka jan report men gwasme antama ka jan kui peace agreement dana sha tan shi kuma kirmiya di kala do bi kan change bikan a lot ke bika some part of this agreement bikan ka ger charo mo chala de wuda me michal ke justice minister Michael McQuilwes take a new proposal michalat ki tiji dini tichalat ko belat re which ka South Sudan de dong guje no pen kan mal pen kan oniam kanten konden chalat point de en wuda chala me Michael McQuilwes chala do ne ajene be men shall ke permanent constitution la bongoni permanent constitution kani chaje bularatam bajo lat ko kor kame cha queen kware chaje lat jeni we can woja no mo and propose alamo michi can propose and they have to remove the requirement should ke permanent constitution can queen kware kan ne ben kan bajo lat ko kor kame cha queen kware chaje tuk and permanent constitution ngai kondiale and permanent constitution ke bongone telem de lat teleje ngai kondiale ti diala kalat ke enimi sha bongone sha kon gor ko bongone jala guideline ne ajen kunala bodo ana mo mi de je wocha Michael McQuilwes kan ne rekonent kore ngai ke jen wona me de laring mi de long che chuong ka ta dan ku ke je duno chi kan propose no ba ngoda mo ba je woch eno ba permanent constitution ba woch wa kel mi bi kan debate ka kornin tinbe non dien gwase me chikane nyola no ne kane bi ke national population census bi kane jako chaje bulat national population census ke population census karwar mulu de janene wo ba pegna ba kwene no ne to content re wika South Sudan kadi shop kadi kane dangde kane re to ba ka kon kwen ba pegna ba kwen ko ba pegna ba ngach ko jen do budan la kwen kwala kula ngach keje dino gwada me kane ba del te delay men kane char pegna cha ka bi kwen eneme mugi koneme lat kano shopping na chaje bukwen e bajo lat ka kor ka mi cha queen kwari chaje lat guyene di na me da la chung eneme eno de pena de jo kwen cha queen kwari chaje lat na mone gwe gen wo area kel mi di de lon kana to wi mon ke leon wo ba queen kwari ba je lat e ka ba population census ki queen pregnant ke le ba je kulo lat ka kore na me che dem to ka jo dan la lat ke
Take a kelodian which can propose connecting contilla ne kirm yadit kejukuma. A canana. Can you propose an one by election by lat pin one medane cha lanual ke 2011 la ron kindan wel kel edane je ke independent ke je rewika Sudan take a constitution me cha gore wal kenena mo jen ba use on ba jen new constitution me cha permanent constitution me cha tan ke 2018 o ba je konlat ken ba je pel na mo mitu ke entama ke jodan jikan lat boni anya gwaze me take me can propose me very important bolo mo de kon diala ngach chikala do ne ken ba ala registration ke voter registration ken ba je yotpin balat ke pedang jok ala voter registration jen la take ped bakel no kane ne te ka fed bakel enta balat ka pedang jok munyono di en kuma kirme yadit a desperate lonko ba ko en kwara be jelat me yod jen Yodde ka president de we mean that tell a credible election maybe to work right we ka South Sudan ko no na me mi ci kan propose and ko ba je lalat kan ngwana ti di shaling tinin tama no a permanent constitution charge be gor charge be to ba je complete after election no more rekel rewde and ba national population census Queen Nat Bajalo low lat chi Queen Quarter to number a rekel. Meridian Guasman who ba constitution chalke 2011 ejen ba o use on kajen Queen Quarter kajeron kinaro janaro bakelame kel boneko te de cha la ledene kajen 2018 dan e tan kamal namabo wa kota ganis te konde cha te cha yat pinke 2018 Meridian Bogwasame men dong cha nyoko mi gwekabo eno ba je propose no ba Queen Quarter ba I mean ala Nathan content book kwarbi ka kwany ala votary ano ba ped bakal te chare leka ko bugure leka bugure register ano ba je yot pin ka pedang jokke pedang bakal won ne ma bo are kel nyu do jen wodi triek teten rewika South Sudan ala kuma kirme yadit gor kana longono de kana di alan kone ajuj de kan ka excluded ke de kan ka which a chicken de participate ka jen national election and be Lincoln Magwasame ala kuma kirma yadit ala they are moving faster toward election lo jalkan ka pedalonko de kan queen kwade kan malat a chang kukan some important step kukan ka miss a chaka lelet a chang ka incomplete gorkano de queen kwade de deal to ko kan they are desperate long ka do badana de kan kwade kan malje ka je ko ajanta dana tiketin telum dien metiketin gwasame kamen chalat ko tega someone te chalat en meni ni rekonti la United Nation lat kan wona na metal permanent constitution cha queen kwade de lat ko permanent constitution agenda na kuna la guide do dan na nyam ga jamana den makan nat kan ka ko peng nat kan kon kwen no de queen kwar de je kula ladije kanti titenen kon ga tiken dial awake very important mishi kuma kirmiya di chela do cha ga bila let nyu de jen wodi telemishwali de telemishwali queen kware ko permanent constitution are very important and census bo ala queen nat very important ko ba kula take transparent ke fair ke ba kula ngaje gwano cha procedure di al cha ka gor ke process ni tende mal de jinu korun brama kwerbe yu kwan tel mishal regen ke tel cheating kada di al to jen la kalat ke ban ma kan ka gor ke diti nyu de jen go shimal che bete en wanamo ana me mishalat gwada me shi parliamentary committee waji kana tunga approve te notiti ke te bala let rewika South Sudan ban ma ngod jenene akane ngo debate kene debate charge yalekan wo ba tuk Ramadan pai kwanya la spokesperson Oliver Mori Benjamin chela do ne ajen proposal me ba je discussed ka kane to contil political parties ke bon bika nyurten after that michi nyurten and when mo michi na agree na we woni am lo just ba je debate ka joran ken lat ke je gwasmene
Chela do ne jana kana kwar kume she can agree already she can support then this idea and wo ba change ba jelat ba kan ti ba jegar kana she can real already kan ne me telemi kan wo charge lelet she can agree ku ba some change ba kan me ki ba ngwan ba ka gar katin kontin chala no permanent constitution ba je wo ba population census ba je wo kan rawati ki diok kan to no ba ka dil gagrar chikala do ne kan parliament ki luagambor netin kon la members of parliament wa bi ke debate bi kan to ka jogan ve wa bi ka vote me ba ka la la to ke sha la let wa bi ka vote ne me mi chala da ken but take dodian mi chikana nyoka mi chup kana ler gwasam kana en made dan cha mat ke 2018 kil mi yadit kana Dr. Machar kana is not being destroyed kana kana yar ka jodan kan lad kana just we are just adjusting it ku kana adjust ni jereal kana jeka no kana me ngai kondial me dan cha lat ka gwasi dan no en ram mo bu ngot bi ka yaro jaram dana te kare right now yar ka ke anetin content pin kir mi yadit Endolomo wa chaje nyor Ramadan la speaker Michal Joseph Ngere Pasiko aja Ramadan chalat gwa shige dane chawo jala nunu cha Ramadan kuna mo ku jare aleka en ta dana ku kan yur keje teke tena mani ne recall la members ni nying Transitional National Legislative Assembly we na kan recall la Council of State which ka South Sudan but can this change kan galati not everyone agree with this change chicken ideal mado no shit ke de kon ngaje no shen mun yakane she logo mi shit keneme en mun yakane ram kuje jen activist mala joro la ja tuba ko do dande so dande wen yam kuje en mun yakane take serious issues teacher reske teacher nyodan go tide so dande yar ka jen ta lat kene jamene chikan la do wonene ke chela den mun yakane no ne e jen ne me kan process ne dial makan ka gor ke duptin kono de ngwande lat keje ke peace agreement 2018 peace agreement ijen makan ka gor dere nyoda gwanu ci Sudan te bewe woniam anyok bone international group ba shika right bone chicken all this change chicken reject ko lat keje no ba ka ger chicken laro telem shit kana no telem goro ba tidiality no ba ka ger ko ka tichina agreeten ne ka gwase da kan shaka be ger ko dar ma charme chicken agree kana kir no nyot kana gwanu ne telem goro de ger right now agenne na muwe tuogo no ba ka ger ketiti agenne this could lead to more dispute and delay peace agenne bete taratu wana long kajen ba mal mo be jako be je jaka jajan an mal mu wa ngodati wa ka ger anyok kan international community bo reaction dien shit ka African Union United Nations ne kontila actual ka Intergovernmental Authority on Development KG GAD wa ken bo ka gujbo kan agree gwasme ngai kona bo en kuma SPLA IO shikan log bone reaction yen chikalaro ne me che chuong chikan rejak kan tele change me Brazil mate no ke balat ka 2018 peace agreement e chatan kan many unacceptable and we don't agree kan chikan rejak ka jodan chikan lat gwasme ne and kuma SPLA ayu bani kan lat karwar shika mat kanetin contentual ke reconstituted joint monitoring and evaluation commission netin konte gwe kamal no tinla tidiala kon lat krudi la kan ka gwe wika so ran shika mat ke kuma SPLA ayu bani enoti te shaga de ko kan te kon te kumal jakob reten so me joje no shi kuma kirm yadi den tama shi kan other proposal shi kan nyog mun kan ga table and wo ba tidiale ba ka ger kan na me che chong so men bianga jene parliament ka kor gwaden be bi ka nyur ka ken ka jen ki proposal kana me bi kan debate bi kan lat ki bi kan right ka kuide anyong ne rekonti la law maker ki jingone bi ka vote mi chi ka vote ki chi ka kwain ka chi ka agree ba ngorati ba ka di last let mara den gwasamani shala do ne ba dong bete ke some major change but balat gwas dan and one mo waje latin ko ngai kon diale and also dan bete ke mal te ke jen tin kon lat ke especially me da ko char je bulun reti jen gwas dan te tin no den hotel mi shale mal ko ken dia lat ke ti de da ko char pon de zil participating
Chana jo dana chalat gwaseme chana jeling African Union chike shot ka dobe dan de queen kwade lat keje ka kan kon ni tin we ni ro kinin diok no shi ni ko la Africa Union chike chubre which ka juba gwaze be kir be kule jien keje ka wuda ka disa baba chike chup no take delegation de cha jakan delegation to kan both ka kwerkel mela kwer Africa Union Peace and Security Council no ka shobdien re which ka juba Ramadan Boske ki delegation shwale irut zamene kasa jen nye Ethiopia mela representative ka Africa Union jen cha dol ka kwar ngware which winemi kan kala do we can assess the situation on the ground ki can gwini tanda len ngwaru din ka je re wika so Sudan kit ka do badana cha dagma cha yen ka je ki do badana de peace der wen nyam ka je ki mal no Chala do ken chika teke nindang jokre wiki juba right ken kanede kon la kwar no waken chicken right ke Rebecca Nyandeng de Mabio chika right ko Sen Abdel Bagi chika right ke Mande Semaya Kumba nyok waken bo chika jeke civil society group chika right ke international partner chika nyok right bo kanete konti la peacekeeping organization eren konen wakana kata dan and situation take je although they are there to collect information ko do badana this was dan der wen yam kaje kanede ti African Union bodian chale route mo jan chala de jojen one generate contre wika South Sudan gor kan ode ko queen kwade kan lat ko en South Sudan kan konte ke election ni ke 2011 so ko kujamo wadere gwano de ne titi de kan kwer nok lo diene de kan kwany duno gwaseme kan Africa Union take some consent che kan ga kula res gwaseme kan chi queen kware che beben ke chi ne ko la citizen chi kan kweren bo kwany makan ngot kan ko kon gor la ngot kon lat ko queen kware ke je nyok lat kan no ne na ban mi kan et kontin la kwar no na mungot kan chicken Rhodian trust ke chicken gorno big right kam niken de malder kul benedi in respect to the peace agreement ne cha tanke 2018 de kwade ga dir wach de kim yadit kana dakma cha de ga dil nyur gwaskel no de ga mal ki dob dande queen kwade lat ke de kan lat kel but me baram me baje dang jor chit ka dakma char me cha bu gorno ba we gwada dan lat ke raje motin chikan lat no tela mal me beben so ko kuje moni takenetin content to pinkir yadi ten chare dakma cha je yen ko dakma cha yen hen dang ro bakel ka pai dok ron kin dang ro jen dang ro di me kan kona agree ko ba dakma char baje kapin baje kamrar reti jen chara do no mo no be mal be jako shabelet ke tela mal mi biben ne me der lakel me de kon dialing ka kui commandant le rode ke jen kui Africa Union ne tin kontila delegation tin chi we re we ke juba ka kui malka lamen chikan jiga kan bikan information yal kon chikan ga gather no bikan kanang ba kanang gwa de mi ka Africa Union bikan ko guj and then after that be kul ben ka recommendation ki mandana de kan propose ka dob dan de South Sudan der wen yam gaje ne me roñ mi chikan lat ka de yana ling Shana lo jok ka Dr. Riek Machar gwase dane chaje luktin re wiki juba chan writing gwadmene jen take up den me bana linka kui Dr. Machar ngai konen wo chaje yen ke jen chan dang ro bakal ka pa dok ron kin dang ro jen dang ro bakal re wiki juba gwase dan me chawi yara du chaje dak ngenen wariki nwer wayami re which kan Nasser ka kore shwala no chi Dr. Machar chi participate jaramdana jang nwer wayami ko biken SSPD biken attack na money chwa Dr. Machar chwa yen ke je ken jikware wene ka SPLIO official senior official take a loyena manitama ere logan chalu gwasme chinaro keve deniketin kontin chala no dong gori jono bari dial baga connect Dr. Machar che participate kwala gori information ni mi chaka jik de kula connect can all those doubt de kula lat ka kel no Riek Machar eche korche to la to kan Nasser kana me ngai ke je ka tok de no jen a politically motivated situation kamen ngai kon diale shinaro ay karamadan la ran forensic expert ki ran South Africa
ka jo dana chalada no lada jeno ete kanetin kontila SPLIO senior official ete kan ka connection ka kwi kore dan jeti ka some messages ke information te collect ka WhatsApp ne ken ka to kan dial kwan goro no mat ken ka gwa kel ko de kan kulad no sharik chajalat aduno gwa me cha tijenu ka password ne ku ka le jegde chalada no password ne senior official ka SPLIO eto chagalat jo talponi ken chanyo go tijeno ka Dr. Machar che lugu no nguna password kan laptop da kan left kan mobile kan left chuman ta machela do mi an labaka dong der ticket jek te dero dian ladde da dong de ka jek so kuju machelo go belele e battle na me michala da jenu do mo hut South Africa mone gwad me tembo kono kula ngai gwase me ka michala Dr. Riek Machar kula la defense lawyer ke defense lawyer ka te ga jom chikana latki request mi chikana top kam karnet konti la jingwane chikana ga jogo no ne go ne ke next session de live broadcast de latki de en look de latka live video de gujane dia we ka South Sudan and many international community no mo chikana lat duno charge reja kanetin konti la prosecution team netin konti let ka kwikir mi yadit kate kel ga jaran forensic expert mani chiganti ke 1 week ko de rodin kula realika chicken jokele kana tejino kamne jokele ne real rodaka ko bne kulben live no mo chaluk ne kon la prosecution team but ramadana la kur ke judges presiding judge no chikala do ne mishit kana me baje loya ka gwatan be alo cha point en ko cha issue adjourn it ke cha je yod jok no ko ba cheng mi baje decide can it county like judges ko ba door balat ka live broadcast ke jen South Sudan television gwata me take teacher teach and it count like judges chika Stephen Simon take a question which take gwata me ajene mu why was the report not officially confirmed earlier kana mu kan teach ke ti mu kan kala ne ken yamoni no en ka token di alte cha ka gor kan ngaje gwan o sha dar ni sha ka kolaki mu kan ngaje no Dr. Machar no ken password ken jetup ngum kan procedure kan ka gor gwayo ne ko bakul ngaje no ti alte cha galat ka do dan gorke bad na me ngodo bo a question wango do bete ka more question te banyo ko mulat ke jen search na dana beben na me de la je report dana gor de nyaa kon kel ka kwi Dr. Machar kan ta dan de mal der we ke jere we ke South Sudan la je lungo no ne international community en o Riek Machar mu kana kon camera reti jen tele michal ke mal beben re we ke South Sudan ne te wan pal nan wo malabe dundo kirmi yadit jaram dan bi la do Riek Machar lo ke je tirme che we ka di sababu montama la ke jen we ko jen bo rai ken Dr. Abiy Ahmed ken Dr. Abiy Ahmed be kiru jogo no ngum ken Dr. Machar ken jelunya ka chenge dan ci korach ke jen Africa Union samide dan so ngode more information buga ben ko kor gwasen be mi jiram jidit gwase me kan online TV channel don jen chenga nyam ko ji ngor jen o jender channel li support de subscribe kade notification be de try comment mi ci bare dar mala ci be ji mi guji na me ka Facebook page da gor no bi Facebook je follow kwa channel kwa support ka gor bano jinbo be subscribe ka Noor Online TV channel ka YouTube ko be all information later gonna be kan chamala ci ko ji en bi ataka mal bye bye